Hake election Chief Executive Member CEM haying darbar JHADC kabelalong haka arpu pratrik rempang hadin baladap jet yu shongkonor hapedeng uba Thombor shiwat bat uba madon bai rembai la shimentatang arpongut KMDC nakaseng VPP prangut Kim Shim wan bani shimenta hakini ke election CEM Hakajing tap vote bala peniat de Dr. Sanki Shangpung Shongknor bathamai uba Thombor ulayo khatnyo vote bat uba madon bai rimbai tanglai vote. Ushongknor ula penbanai ke kerteng jong uba Thombor shiwat kumu CEM banyalam ye ke executive committee bathamai jong ke yingdor bar JHADC. Uba Thombor ulalong CEM haka ayom trekam jong ke isi bala kutno hadin ke election. Hadin kajing penbana do Shongknor balajiet yuba Thombor shiwat CEM bathamai labot sa kajing kren kublai ketbok ye unong yalam jong ke isi bathamai daki dekot ki bakentop yuba madon bai rembai ba hambertes nong tudu ba krison langstang ba moonlight pariat ba rikut paren ba wailat dami siang syai ba meddling swear. Kini gidukot kilekentu yu unong yalam ke isi bathamai ban trebha bat ban yalam ye ka council hakilinti ki babet Namar hakin rius nem balalej ke JHADC kelamat ke jinghiran pisa ke belakta habarok kiliang trekam jong ke council. Na kaliang Shongknoru lapen pau bat ai ke jingket bok ket riang yu CM badang syudap jet bat kenturu ya barok ki para MDC ban buram ye ke yingdor bar bat ban ye trelang hapedeng kaliang sensyar bat liang persya. Ula kular kum Shongknor un peniat hok ke dor bar klem kanu ke jingsha Shillong.